دایکمان عایشە ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لەسەر بێ ئەفەرمێ سەیری ئەم کەڵە ئافرەتەیە بکەن کە چەندە بە شەرم بووە، چەندە بە شوورەیی بووە. اینجا بە سەیرێکی ئافرەتەکانی خۆماکەین بۆ خاتری خوا. کورە ئافرەتی وا هەیە پیاوەکەی لە مزگەوت ئامادا بێ، ئەچێتە بەردەستی پیاوێک تاتۆی بۆکە، ئەچێتە بەردەستی پیاوێک کەوا ساڵۆنی داناوە، ساڵۆنی ئافرەتان ئەم پیاوە جوانیەکە، قژی بۆ ڕێکەخە، دەموچاوی بۆ جوانەکە. ئەسڵێ چی؟ وەڵا شەرعیە ئینجا خۆ بۆ پیاوەکەی خۆمە، یعنی شریعەتیشی پێدە و شەرعیشی پێدە و پیاوەکەشی لە مزگەوت ئامادا بێ. بۆ خاتری خوا ئەمە چ حەیا چوونێکە؟ کشم خێزانم بچێتە ساڵۆنێک لە بەردەستی پیاوێک، کشەکەی من خێزانەکەی من لە حافلەیەکە پیاوێک بای بدە ئەمسەر و ئەمسەری پێ بکە، دەستی لە نێو دەستی بنێ و ڕەشبەڵەکی پێ بکە، منیش بڵێ مسلمانم ئیماندارم سەفی یەکەم و دووەم و سەیەم و چوارەمیش لەبەروان بەبەر کەس نەکەوێ. دایکمان عایشە فەرمێ كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي فأضع ثوبي وأقول إنما هو زوجي وأبي، فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلته إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمره. رواه أحمد وقال الأرناؤوط إسناده صحيح على شرط الشيخين، والحاكم وقال إسناده صحيح على شرط الشيخين. أفرمي من أتشم بو جوركي خوم بو مالكي خوم أو جوري كوا پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم و باوکم ابو بکری لێ نێژرابوو ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لەسەر بێ. ئەفەرمێ پۆشاکەکەی خۆم لە خۆمم تون ناکرد کە ئەچوومە ژوورەوە، جلو بەرگم لەبەردا بوو، عابایەکەم دانا بەتەنها. ئەڵێ بەڵام لە دوای ئەوەی کەوا عومەری خەتاب، عومەری فاڕۆق، ئەم کەڵە سەحابەیە لە تەنیشوان لەگەڵوان نێژرا لە ژوورەکەی من و لە ماڵەکەی منە. ئەفەرمێ وەڵڵاهی نەئەچوومە ژوورەکەی خۆم إلا عاباكي خوم برقو بوشاككي خوم وحجابكي خوم لخومم كو كردو وتندم أكرد. أفرمي حياء وشرم وشوري وآبرون بلان بربع عمر كنا مالتانا برحمتي الله تان ليبي بمردويتي شرمي لإمام عمر كده بمردويتي والله ميساك شكي من خيزانا كيتو داك كيتو بورا كيتو حياء وشرم وآبروي نما ولا در أنجامي بغيرتي زورك مان بروتي وبصفوري بنيم شروتي ببر إيمر ريكا لبر شاوي إيمر ريكا بوت الجندر ميك بكيف خويلة طولكم ملاتك أنا بربوا علاقة وبيواندي لقل ذهب ياويك يا والله مسانسوريك وزختك وشاو ديريك ناخي نسر أولي شاني برسياري إيماني منا تاكو تاكس لو مزقوت داني شو جويبي سي إيمي بافرياي خوما كوين إيمان ما لخطر يدايا والله مجتمع ما خريك بوني بيغمبري خوي صلى الله عليه وسلم لنا منه.